Ahí hapo. Venga, un hapo. Cabo un hapo. Bag hapo. Hoje. Một con nhà biết không? Sâu à? Sâu ta đi à? Ta được không? Ta để. Cái gì phải biến đi. Very good afternoon. Kya na? Lamjingba Mountain. Yang ho? Akoi gi 011 Foundation course ni ngasi bo ke daw ni akoi public chat khini ko. Do wa hayeng de gi ke daw ni akoi gi dos student kano do na thai ni ko. Listed wo ni taw ne bo ko. Hanjan hai ni waro bi nu ko. Yang ho? Nan Saturday da kai tau gre haro ko du ne na gre yaw nan chana timeline mo palambra akoi gi keno je Paleolithic se kara ma timeline ching ye hagi Pleistocene se la hydra yari ko aru ngasi tawdu ji kai no Paleolithic lo ga na sana kai la kya gi aru Mesolithic la kuna tro Mesolithic ti kai la ke no Neolithic la ke du tra ana Neolithic ki keno je timeline je kaung kana singani ha matam da Holocene ching ne khoi ko sum naksale gi ke dawdu no ha matam da sabe henkal la ke du sabe helata di ke dawni awai layam mafam adu layriba sanga ju ke dawni changes lawidra at the same time ke dore mafam adu da hawriba koi mana masing ju ke dorokani changes lakani ko ate kemle na te na ko na togi budo sumai togi bani kai haigi history de nei na bo kan ke dawga ha matam da number 1 kai ha na khaidok khre ko na Paleolithic ana khaidok khre Paleolithic amana kari Mesolithic Mesolithic amana kari Neolithic yai ko sida ke kya thona khai doi ahum thona khai doi hai ko aha mana kari lower middle na kari upper very good yai ko kya Neolithic nei na ne mangasi yai na ada di mo horasi akoina Mesolithic age se sibu ke dogi kai haina khangna ge ha matam da akoi transitional age hai ge transitional age ha di ke no ama weram di ama we pai weram da ye mai jaga ma mafam am di le ni dana adu du bo khoina ke ai khangna ga matam da kai khangne ba transitional age kamaina no yeng Paleolithic le am badigi la khadino akoina khamba kan kai lai Neolithic ni ko Neolithic la werak pagi di ke de mai ai da ma di le withdraw maya ji ke haigi sana Mesolithic ha na tro ata Mesolithic ha badi Paleolithic te gi kai lak na ba ko gi Neolithic ani la am da gi jaga do transitional age to adu bu kai ha khana ga matam da kai kore ba Mesolithic ha khane yai ko adu akhoi na ma ji kamai na khang ga de ge ha matam da akhoi miyoi bana kai daure lawu singu to ji haura ba agriculture to wadi ke ha ge lawu singu ha na tra si lawu singu je to ba horak ta ge khoi na khang ji ke daure Neolithic la na khang be khora kai gi no lawu singu to rei ja matam sa na sai ha ge do Paleolithic ki matam da di kai no mo khoi timeline ji ke ko ha ge Pleistocene ko ha na ta Pleistocene ha ba di kai no ha matam da adu ki matik mo ji ke dawe yam ingi ingba matam da mana masing tha ji phajna hora haude
ꯍꯧꯗꯦꯀꯣ ꯑꯇꯥꯏꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯏꯪꯉꯝꯕꯗꯤ ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯨꯝ ꯋꯥꯔꯝ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯁꯥꯟꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯖꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯖ ꯇꯥꯏ ꯍꯣꯂꯣꯁꯤꯟ ꯀꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯇꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯂꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯅꯩꯅꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯩ ꯌꯦꯁ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯈꯥ ꯑꯐꯪꯕ ꯈꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯪꯂꯩ ꯂꯩꯕꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯤꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯁꯦꯇꯜ ꯀꯔꯤ TL ꯁꯦꯇꯜ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯦꯇꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯁꯦꯇꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯦꯇꯜ ꯑꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯉꯨ ꯌꯥꯔꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯗ ꯃꯥ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛꯁꯤꯃ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯄꯥꯔꯝꯖꯦ The phase is of variable length depending on the climatic factors like rising temperature, warm and dry climate, and impact on the human lives and the fauna. Fauna di kaino animal niko. Flora namju leitro. Flora na kaya plant hai bane. Ya ina. Fauna hai kaya kaya animal hai bane. Hiding even point the no have matamda Mesolithic age Kedora climate se warm where Kodigi Kedora Kataki have matamda Ahoigi cannot any lady but Mu begi pussy mahinja she the effect lani at the same time Sanga Jiba Pam labor mam da Aduzu Kedora a home mam lani. How we go? Next day. Mesolithic yes yung kaya hayo kay sila kay take mo na yung muna yung mga lifestyle uwi abri yung mga vision naman sa kapay abri yung online kang bo sana sida depiction naman tawri je yung magkoy na hiding yung po yung kay nyo yung kay hiding yung haro anyone please Kedorage makoy je Kedore ay no ngarang ngay nagiba matamda sumari yung saba ting nagibra Tengadi makoy je kedore yung saba horay na tro se yung saba horay pa means kayo makoy je settle lifestyle horay ay na tro at the same time kedore makoy je kedore saba je kedore hana di apang wa ahing pa sa hamani hoji na kedore phazna lawra khola saba horay na tra ay makoy na sida kay semi sita hoji kayo no hunting lifestyle na tro aduna takpadi kaino makhoi na matam du sina makhoi ke tools khuju khulai ja hena precise way be hele hai ne komorbo ya de yare ko sinu ba sem je ke kaino wa sem je hi sem ni tra mama keno to bya da wa khoi de khangan dro smaina ata ge de mo hi sem ko means makhoi ke hai no sing da satpagi makhoi knowledge la am na tra Haningali matam sila yung gadana. May ka. Aduna tapos di sana hawi dong rang ninja mo hagi budo. Pelolithic tiki ke doni kok si kara hena khan banga makatoy na tro. Kanay mo thakta. Mesolithic na mo kana khan banga makatoy no. Neolithic na mo hena khan banga makatoy na tro. So may khang biyo bu ka. Next thing economy. Economy di kya ay Shemilon hawi na tla. Makoy shemilon kamay to gaya pe sora pam ningam ji ka. Ako'y naghangi ahamba kanda Paleolithic si kedawi put hunting and gathering tawle me hydra likewise sumai to na ko ge Mesolithic su kedawi hunting amasung gathering ye tawi je tawbudabu kari da hong mala ka haba matam da Paleolithic ki matam da di ako'y na makoy na han toy gano sa ja aduki matik asobo enemy na target tawe makoy na asobo sa target toy ko tawbudabu kedaga haba matam da Mesolithic ki matam da di kedawra small enemy na target tawa hora ne kay gino singkalak na tro sa uda hat pa dumatom yam sang na tro adu masada di kedaw ni ya na hat pa rodra sigi kok si matam no mangan de matam je lig na sina ba hore ko adu gi mathakta mu kedaw ge hab matam da ako gi bow and arrow gi idea ju la
bo en ro di ke no tien do na tro chumai khang bir yare chi khang re aduna maram oy kana kai dorage ha matam da sa so boda khatang toram badi macha da tore ha na tru sana ada ri sa macha moi makhan thengna ra ne ba makhan thengna pade di ke dorani akoina hui hangdong ga thengna ba haura ne ba ko ana makho ji kai la ka de ba domesticate to ka de ne domesticate to bodi kya ge yum do yolak pudu na tra khange ko sumai we ka de ni ko sigan tawi tawdre tawe ko yung wari yo na khango da sida adi yo sini yamaru is very important simaga ke tool se dike haige khuju khulai natra ane yo akhoi na Mesolithic ki matam da karam ba khuju khulai si na rongge hai ta gadi kari haiba akhoi ge microlite hai ne kya no kari gum ma khangjaning ba ge hang response su pp da boza sing Kigumba ma kano khangjaning bagi hang response pp de bojasin Mr. IST unofficial kari do nang hai dubo nang hangning bodu dum hango kisu kaide sada atu yamna warori do ke dore ke pen da balai rage Jeng sai ke Mesolithic matam de ke wa makhoi gi tool sing je kamai to ge karam makhan gi tool sin ge hai ta si hai ji kai no microlith hai ni ko noina mu hangani sar microlith hai badi kai no na akhoi gi ngasai mamang da nahan sana nei na gi budo Paleolithic matam da ge doi makhoi gi tools mong khra sin gi dra adu bu to bu lawana sin na ba apana sin na ba am ta mana gi de ko sumai to da na akhoi gi adudagi hen advance oiba kaino tool sing ne ana sanoi na mo hanjan na hangani sa microlith ji kaino microlith ji atai kaim ta na te sida yengo tool se hen pick tha ba hela ne ka ba pi ge do dino thawe hela ke dina tra ade pu de ju ke do rani yang ke dina tra yengo microlith hai ta ke wa stalls tung masa sing ni khang ga da ko ba Microlith hai bidi kai ne ba microlith hai bidi kai ne ba sanu jab da small tool sing ne ba ko kai na sa ba nung ne sa ba ka nu ko horen yung kamai hang yung kano question do ko yare adu bono ne khang da ba mana kai do ge ha matam da sa microlith hai ba ka ni ma khoi je nung ma chang ata sin na bra chaw bodi sin na da bra khulai je na sometimes kai do ge ha matam si gi microlith du akoi gi makoi gi tools a chaw singa kani ko kudam mo ne kai no ha matam da khoi gi x adi ki hai ge singjang khang ye ko pick hai ga na kai do gi akoi maton tumba akoi gi sida ke hai ni Manipur da hai ga na nung kutong no bam le du gari guarantee dugum ba style ko si myam si na bhore yare adedi ke dore bone and antler tools were used hai bone adi ke no akoi saru na sab du ni sigum ba khuju khulai je ke do wa use to wa khujale si yaw dru se bones ne ko khang ba yai na kyum mataka nei na giduna overall kai no India apun ba Mesolithic matang ina tra sida ke daroga ha matam da Mesolithic age in India simu yenga je online kangbu gyan tari bro response am to pibi ro dana tarakani Ahoy Torakani, Hujik, Nasi de Giho, when you go, Monday the Gis, full swing the car. Ana, Yengo, can what the Gina Monday to Friday, Jika Dogamatam da Ahoy Atopa static Ziki, the Nina Kanebuka. Aduga, sorry, Monday to Kari, Thursday Haitar. Aduga Friday ga Saturday na Kaidoni, Karen Piatorokanika. Yantai ka, Ahoy Monday to Thursday na kedawage ha matam da static topic sing ta rokane ba aduga Friday ga Saturday ga na kaidawne ba current affair ta rokane ba aduga kupa maron he na khangning ta hagri sana jo haibado si sa ye phone number ne 9650885124 sida call to salo yaina yung topic ta lo
माइज क्या नो Mesolithic age in India है नत्रा मथक दा हाई की दुना के हाई की साना overall world कमाई तो ना Mesolithic ले यमी है कि मोह मत उधुनी का सीना कहीं नो है मत ना particular कहीं वो एक दो बार India ही वो एक दो यार बा अदुना सिदे यावे तो अखोई सारंग साई मथक दा हाई की बदो अखोई की climatic condition दो favorable हो पड़े की दी के दोगे हाई के हाँ अखोई की अखों में हम लाए हैं नत्रा सिंखाई सनसम 011 की दो सी की क्लास सी ओइ दिन नत्रा सार माने माने ngasi bokti live public tharibni ko hayeng dagi di ke dorani akoi ki channel da hapa ne khaina akoi kambu pet kambu do ina torkane bu ko ngasi bokti ke doi akoi mayam ki katho bani ko yare aduna sida yengo point je sida yengo ba karam mano sa examination point of view ri khang ga di je ha matam da sida yengo site sadi ke hai mafam hai bani ko rock shelter in the Mirzapur where the first excavated Mesolithic site e muneo excavated adi kadai bu ko ge sa na hang ba da loina akoi na khangi akoi leirami ba thaini gi matam da leirami ba akoi gi thabak thorom mayam je kai da legi gi ni hai matam da kai kamai matam gi matung ina ke daw ga de ke kai sang ga de ge hai matam da leinung ni sum sang khaba adu leinung na sang gi mayam je koi na tau tho ga ke daw ra थिदोर कदुने अदुगी तौथोपगी थोंग दुबो खोने कया खंगना गा मतमदा एक्सकेवेशन कोएबो याई को सिजु तोंगान तमखिनि साना तामेन टर्मिनोलॉजी ने क्लास हम तोकनी को हिस्ट्री द खोगी लैब ताम जे कई कई हाइगे न काउगन द याम काउगन ब ताम हाइ तारा अदु पुंबगी ओइना अदु दजु याव करि सिगी एक्सकेवेटेड हाइबसे अदु हुजिकी ओइना कई खंगो एक्सकेवेटेड दि कई हाइबे सानु जायबदो तौ बाइबनि को अदुगी तौ जे हायंग पखादा हाकजनि अहान बा India की excavated Mesolithic sites ते काय लेके है तारी काय ले है दोनों ना Mirzapur कौन बा ये मतलब यो more excavated site in India है अकोई India तो ले रही बा कोई की excavated site सिंगे कई कई नो ना वांगखेम तेजा very good afternoon ये वो सीधी शान है बदो explain तो उन्हें कैम लेते सीधा नोने सिंपा भाजा का दाउनी को ये वो महाए तिलवार bagor jina han yaw hidra kai le hai sana bagor rajasthan le hai ko ganeshwar in rajasthan sumaina one by one adi paisrar in bihar kuchai in odisha birbanpur in west bengal sumai matham matham le mayam je all these are the excavated sites of kari Mesolithic age in India ne khawina yai ko next time yo hiong shu bo सिदा खल हबे सा कोक कनो तो चलो बाप ने सागलो बाप ने सागलो ए सॉरी कोक तो सुहोंग न बा पे येंगो उब्रा वाव नो पीडीएफ सा संग्रांग पीडीएफ थारंग गिरोय अमा जनो ग्रुप सेमो दो सेम दबगी उदे सिदा पीडीएफ तदी उरानी माने जो लेवेंगी ने रोबोट क्या हो उसकी Mesolithic से ज्ञान ताऊ दो है रो सिल्वर ज्ञान ताऊ दो ब्रो ऑनलाइन कामों Mesolithic की नहान साना सैटरडे नुमिता Neolithic की क्लास में थागत की बनी नेक्स्ट अदु की मखास हम दरक पो इदुनी ताऊ दियम ताहरो कैमता खलुनु अखोई की केनो दो मांग दे को पीडीएफ तो पीडीएफ लोइना साना प्रोवाइड तो रखनी को कैम खलुनु ताहौदे बायो ताहौदे गनो हलकदुनी ताहौरगना के दोगे अखोई मखा समदरकनी को अदि तागदी Mesolithic यारबनी के दोरा Neolithic अमुसंग जी को येगो साना ताकी Neolithic have the Kadaibuko, high gravity. Neo means K high new, very good. Neolithic high. Neo Habuki means K no have that new have any. Lithic have the K no stone your tongue any. Yaraba, Atarikadora, Lithic have the K never sound like you dog stone have any. This is young. She's Bokona Kakora, new stone, yes, high Kangaria. Tawe offline online tawe online tawe ya na
ꯑꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯇꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯤ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯄꯦꯂꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯤꯁꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯤꯁꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯇꯒꯤ ꯀꯩ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗ ꯀꯩ ꯊꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯂꯤꯑꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯪꯉꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯤꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯦꯛꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯈꯔ ꯁꯤꯡꯀꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛꯇꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯡꯉꯛꯑꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯨ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯀꯅꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯂꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯗꯨ ꯀꯩ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯒꯤ ꯍꯣꯃꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯃꯣ ꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯣꯃꯣ इरेक्टस नत्रा अदुगा मिसोलिथिक कईनो होमो सेपेनी नियोलिथिक करी होमो सेपेन सेपेन कई हाय खंगनाबा मॉडर्न मैन हाय खंगनो यारे यारे को सिंग माजे के दौरे सानंग साय हाय की बदो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे करी माजे जियोलॉजिकली करम इरा द लेरमनो नत्रगा इपोक त लेरमनो हाय तारीख के हाय के दो माजे सानु जाय के हाय की होलोसिन हाय बिजि के दौरे अखोई आर्ट से हेन वाम ओइराबने वाम ओइबदि करी सागलाबने एसएससी जीडी एग्जाम दसु दरकार ओइबो नत्रो सार न ताइसे 011 फाउंडेशन कोर्स है बजे जीडी है लेते इच एंड एवरी एग्जाम खुदी म के लोइन इंपोर्टेंट ओइबो गाक्तने खंगेना फाउंडेशन थोनबा काना नोइना सी की युम साजु याय केदोई लेबा की युम साजु याद्रो सामाने अदुना फाउंडेशन हाइने याय को चिम खंबिरो कईरो जिकिदा करंबा इपोक्ट लेमेबा होलोसिन यारे को देखते हो हाई रिबो मतम जे खोइना कमाइना खनगदुना सा नियोलिथिक पेलोलिथिक ओइदरा मिसोलिथिक ओइगदरा सा खोइना कमाइना इपोक हाइबगी अथदि कइनो हाय मतम दने अखोइगी पृथ्वी जे सेमबा हौरपो मतम दा अखोइगी लेरंबा जगह जगह हाय केनो तांकक हाय तारे से सा सो तो क्यों काय जखर मतम हाइबदी स्टेज बाय स्टेज लाकदुनी दना अदुगी स्टेज बाय स्टेज सुने सिदे यौ स्लाइस कईनो है हेन कम्प्लेक्स को मुन्ने चौरागना है इोन है लेरे मथन करी इरा मथन पेरदना करी इपोक सुमाय लाकदने खाना याको इपोक अखोन कईनो पेलियोसिन इओसिन ओलिगोसिन मियोसिन पेलियोसिन प्लिस्टोसिन करी होलोसिन है नत्रा ओल्डर दगी कईदन वा लाइजे यंगर ने लाख नत्रा अतागरी मथक काखली के दौरानी हेन केनो तो वो हेलक नत्रो यंगर ओइबो हेलक नत्रो यंगर ओइबो मीन्स कुइद्री हाइने खंगेना अतागरी हारिबो मतम जिदे के दोसिदे के दौरानी याम इंगम मने कई दौंगने बसान हाइबजा इंगम गने याम कुल लोरमने को मथंग ने सिदा कईदरनी वाम सुम ओइ खलक नत्रो सुम सागलक नत्रा याय को सिंखै याय को सिगी टाइमलाइन जिबुने बखोनि इपोक ना हाय खंगनरिस के गनो हाय डेली की क्लास तौगनी तौदबु अखोइन तौइबा क्लास के दोगे हम मदमदा पेड कोर्स होइगनी को ngasi बो कइनो हाय मदमदा अखोइगी लाइव क्लास होइना थादोकपनी को अदु यामना मिनिमम एमाउंट होइनी अदु फी की स्ट्रक्चर दो खंगे हाय तागनी नोइना कॉल तौसन बिरो सागी केनोदा साबाबु गिदा कॉल तौसलजु यारे सागी दा तौसलगजु यारे को येंगोले ताहियो ngасai केदवरे अखोइगी क्लाइमेट से कदे वाम खलक भी हेल है नत्रो वाम खलबनी कई तौरे है साना एग्रीकल्चर लाखरे एट द सेम टाइम कईजु लाखरे परमानेंट सेटलमेंट लाए एंड दस द बिगिनिंग ऑफ द फास्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन ऑफन टाइम द क्या है नेथोलिथिक रिवोल्यूशन है खंगरबा सिविलाइजेशन दी कइनो अखोगी पुसी महिंग अमने चौबा तांकक हाय तारे खंबा माई कयाम याम्बा मखोगी कमाई तब पुंसी महिंग अम ओइरमी नुंगाइबो ओइबरा नुंगाइतबो ओइबरा कई चारग लेलम कमाई तब मखोगी चना कांगन कमाई तो हाइबदी के हाइनी चौराकप केनो हाइ ताइ टाइम लाइन अमा हाइ तारे को अदुदुबु के कौगे मतमदा सिविलाइजेशन मियोबने चखलकपगी मतम हाइ तारे सिजिबु कोनि क्या खंगनै
civilization hai kang ne hujik jo khoi no civilization am lei na tro karam civilization no 21st civilization na tro 21st century de lei ba ken tai na sumai to na ha na ko chat chal ga lei ram ba dagi sumai na mathang climate sina wa mo pa helak pa dagi ma khoi ga no ba ke do re akhoi makhan agriculture la pottery sa ba hoi jele ade permanent settlement la sina mara mo ka na ke do re akhoi gi miyo be gi civilization am shem ko le sa UPSC MPSC ga espiane yes ka si se ka syllabus dum align tawe adum yauge ko sa yai ke su kai de option next yung Neolithic revolution hai revolution adi kya hai hello ahong ba awon ba lag do natra yengo kamai na ahong ba lai ri sang sai example sana jo hai gre hana di makoi na sa ta ma matam da karam ba sara target to me ai sana acho sara target to me natra adu bok te ke dori adu bu Mesolithic amasung Neolithic haro matam ri ke do hai sam sara target to hai natra si ju ke no ahong natro sumi ka si mayam ja matang la aduna kai khang noina khange mamang na Mesolithic amasung Paleolithic matam da ke dawi hunting amasung gathering ne batoro mi je adu bu Neolithic ki matam da ke haye mathak ta tawi du ga ona taina boina ke haina se humans started using artificial means to produce food for the first time haidra haide layam mafam salani mafam du layam do mo khoina char ga lay du ne ba ko leitre na mafam da usar ki du ne ba adubu Neolithic age ki matam da ke da ka da de layam ge le mo gira mafam du ke do ra mo khoina sa na du pu thora ne phau thara ne phau de lo ni char ga lay du na tro sumaina aduna ke do ga ha matam da Neolithic Paleolithic ka Mesolithic amasung Neolithic ka khena bu je kai no ha matam da Neolithic ta di yam ne advance way khala ne mo ko ke brains lo bu ga ji ke do re advance way ku na tro sima khambi ro agriculture and the domestication of animals were the two noble practice that developed at this time kaugunu sima khambi agriculture di kya hai lau singu ba hai banatra domestication di kya hai ge sa sal loi ba du natro si mayam je ke dora khwadi primary kaino practice di kaino mafam du yam marang kai na toram mai tar hai hanga ka du ni Neolithic age ki matam da ya marang kai na toram ba akoi posak ani mo ge population ani je kaino hai tar kare agriculture and domestications of kari animal kagodro next time yang some wild animal species like goat, sheep, and cattle were domesticated, which were being used for transportation and in agriculture. Humming guys, you could use the Lunadro, but the moment they get away from wild animal when a lamb in name. I don't know when a paraga get of Duba, you the yoke Bahaka do you? Kayana, I don't know what you get over the Sina Gamatamda, Posa Aruma Putopus in the Traga, get over a quiggy, lowishing out over the season. High we get 30 no. Brain ke do hai no sum pangi hai ro singai hai na tro singthai yari ko noi online kang bo yengo aduna ke dorani makhoi je ke dorage ha matam da agriculture to ba hore ha banatra agriculture to matam da ke doi makhoi da lok du je mahi morong lo la ka du ne ba lo pa ka na ke dora akoi kai lo ke ha matam da akoi gi maru le ka du moina wild varieties of pedi di ke ha ke phau ko si lo khalani next ke dora wheat barley etc makhoi je ke dora ga ha matam da ke dora cultivate to hora ne tha ba hora ne ana hem be khada hang ka du je maruina karamba crops pu hana mioi bana horokpa mioi bana ke dogi chakhol ko matam degi ke do ba karamba crops thage ha ka du ne ke ha ke da ba pedi ha be ade wheat and ke ha ke da ba barley ha da khanga ba wild varieties of pedi ha du mana pedi je ko fix we na khang na te karamba pedi no ha bu adu particularly man ke hai Asia da to bunatra prithvi pumagi ngakta ri ke we ga ba with n ke ha ga da no na bali kawra di ko mioi benagi civilization horopa matam da karam ba crops na thaba hor ke hai tari ke hai ne ba with n bali yar
Sigumba tamna tamna macha noma da ahing amada pula ahong wala phanati ko noma noma gi ahong wala phani ana khanga da wamna akhoi gi mahi marong ji lo kana kai da thamdino adi kamai to ga thonga cha duno haibe wakhalon myam lawidro sidagi si gi wakhalon ji kai puthore moina wa potri di kya ge chapu sab duni ko khanga ba chapu sab gi technology ju ke do ga matam da mokoi sin na ba hore aha makana kaina sa ge ha matam da kaina sa khuna sai ni ko khanga ba chapu ji ke do sin na ge chak thong ba amasung mahi marong ka ke hapto hapsin oina pa to re sin na dro adi yam yong ko yam interesting oi je kaino ha matam si ke do ga matam da si point jong weaving and spinning we are also embedded in this essay weaving adi kya ge phi sab do na tra phi sa lon sa ji ke do ge ha matam da karam matam da ki ha matam da ke do wa Mesolithic lo Neolithic matam da hore yai na matang nam yeng ji mana ke haire overall pulap samjala kan ra khoine yeng ba yari je Neolithic age ki matam ji ke do ga matam anouba punsi me hing ama lae kari show to de ba khoi da civilization miyoi ba samaj ha ji ma pun hana le mi no ke do re mokhoi ama ni to sanga ga pulap le min na mane ba hojisne ke do ra solely kana gi ba miyoi ba ngak toi du ni ko si ba civilization na mo yak na ba gi ke do re maru hulle sine khong bra wari ja ngarang de gi tamna stage by stage lai me am ja next time ngo features of Neolithic hai sim yeng ji features di ke hai mong ma tong ni ko ya ba makhoi na sa alta ga di noi na sa gat pa ya re makhoi ji sa ke do hai ge lawu singu to ba hore ha na tra lawu singu to ba hai bi sibu ke do re yamna ka law ba akhoi gi lai haw lai ta ba lam da lawu singu to ba ya ga dra yawe ko ata gari makhoi je Neolithic age noi na hai ke hai makhoi lawu singu to re ha na tra ata mo ji kai de le ma da gi am ta haron sai ka law phom to ba ya de bani na ke de ka mo phom thiram ni makhoi na le haw le mo phom thiram mo dra ata le haw le mo phom ma ji kai de no tu re no phan do de na tra gyam ta ra ba aroma si hai jong the first Neolithic culture is said to have started in the Fertile Crescent in the West Asia and North Africa region, including Mesopotamia, Syria, Libya, etc. Si मैम जी कहना, अकोई की समुद्र खोंबान वही दुनिया में, at the same time के दौरा तुरेंगी तोरबान वही दुनिया में, हाई भी क्या था जी के दौड़ी वो मखोई जा, के दौरा मनी, के दौड़ी नो, लेहाव ले हम दिन त्रो, si मखम भी रो, है ना, this period witnessed the development of curry, pottery, polished stone tools, and permanent settlement hai ana Neolithic period si ke do ga matam da pottery saba ho hairak pa adi makhoi na sina mi stone tools ke je ke do ba langak pa lang bari ke hai ge polish hai di ke no lang bai na tro polish wa ani at the same time ke do ra permanent settlement wa na mafam ma da leng da na le ra ne khangoi ko sijibu ke doi akhoi Neolithic ki feature ni ang sija ngasai sa mamang da slide am ut ki dra sigumba Mesolithic ki matang da sina Neolithic ni na kari khena gi sina ke dora permanent settlement yu mo sa lektra matam du amma ngasai du ke doi matam khara gi temporary withdraw kita ke doi san jaw silaktra sina takpa di ke no domestication of animals tawre hai no tro sumba ba sida to ji ke no sinu pi ni to ji ke no cultivation to ina tra isang na pi thai kholi to ina tra ba ha bi santi nung di sem yaw di ka yaw ko ha bi ke thadi ke no makhoi ki lifestyle ke do adu ke mati honge hai na tra ya ba khunda ra ga le pa very good adu ni permanent settlement hai ji ko ya simu yeng si akhoi gi hojik mai thak nei na gi do na sana ke gi no apun ba whole world gi ne ko particular we na ke yeng nei na ka de ba India yeng nei na ka de samane khang sat ki do ni ko mafam yengo akhoi gi India da Neolithic ki site se karam mafam no ha matam de yengo Kashmir Valley de leiba hore Vindhya Ganga Valley and Karnataka hai bo mafam je ke no ha matam da fertile land ngak ta ni ko khangi ko Vindhya Ganga Valley de yengo ke no mafam ju ni ko mune yengo Chopani Mando Belan adedi kari Koldiwa Puts Magrana and Indri hai je ka de lege hai ta de क्या Vindhya Ganga Valley हो गया तो Kashmir Valley देने के कई लगे हैं मतलब दा बुर्जा होम मंदतल बेगागुन
Gufkral, Haripurigam, and Pampur. Hai ro myan ni kai da Kashmir berry. Sma khara di pa ba da khara nungai ta bani ko. Kai gino ha ba da toina thengna ba tang oi da ba gi ne ba. Ke su kai de hanjan na ani ahum lak tang pa bi ro aduga hai kai da lege ha ba gi kok tam la ne ba. Chimpa oi da ta option du yeng kan da eliminate ta bang mak ba. Adu ngam bok tang ha pe tang yeng bi lo. De kan na kai le re Brahmgiri le re Maski smai matang yaw re ko. Matang fourth region and periphery side. Periphery di kai no ha ga matai cha thol le ba. Hai ro me am ji India ai manung changjel le ba ngak thani ko. Periphery de khudam na ka na Bihar da le re Jharkhand le re Bengal le re Assam le re. Khang ora ba. Yare bo sangra hai gi do cheran ji kai le hai gi Bihar da le ba natro si ju ko na Neolithic culture gi matang ni yam na maru oi ba mafam ne ba ko sumaina luim pha do ne sa si bu kamai luim pha le de akoi ju pha de ba sa ro ju chorak pam o si oi ta gi kok to mindset am ke to ga ne ba si oi ta ri si oi ram ni hai ka do ne khanga ba very good Lakshmi Hanadi no adi oi ram ba ko sumi yengo si yaw re mathang na ke do ra India gi case ri ko khone ne ja characteristic di ke ha ge magun mong to du ni ko yengo tul se ke do ga ma tam da akoi gi India la le Neolithic peoples ge ne season me tul sa karam tul season again hang pe kha hangati hangadi police or ground stone x hai ga do ko sima khangbi ga do ko they also include early tools such as ke hai gi microliths adi ke hai gi sana tools macha du ne hai gi natro at the same times kari blade adi ke no blade adi ke hai ge maning mamang adum loina thobu du natro sigu machine aba haure ana pottery di ke hai ge sapu sabe gi technology ni ko ana khoi gi ahan ba sapu sabe gi Neolithic matam da magi mafam ji kai de phang ga matam da khoina Kashmir ne Balochistan amasung South India ji da phange yare ko yare next time we go house in the simple hut across the India pit dwelling Kashmir and Deccan makoi yum saba ho ko de natra chumi ko yum saba horani yum saba hor kan ke dor ge ha matam da aham yum ji ke dor yam simple oi ba icham cham ba sarani next ke do ba pit dwelling adi ke no what do you mean by pit dwelling akoi akut pa mafam da ke dor ge ha matam da makoi yum moi sele leibu do adu ru ke ko ga ha matam ke ko pit dwelling hai khang ne ana makoi gi yum jing je kamai to ga ha matam da karam shape oi ga ha matam da sometimes ke way akoi gi circular way sometimes ke rectangular way yai ko art and crafts adi ke no moi khut sa hai buduni ko moi na sa buduni ko bits of the semi precious stones and the clay figures of any man and mother goddess are notable item bits adi ke no ha matam no khoi si khudang na sinabani ko sigum ma ji ke da khudang na ga na khoi gi pamom du sin nong thai ga haina du khangbra khangde sida khudang na ga sin pamom da ga sin na do si myam ni sa ba hore khangena yarbo adugo mother goddess kaina saba lebang na saba clay na saba ita ko sigumo mayam ji ke do ga matam mathang tam na oirak ba hore ba kanai matam dai no rei je Neolithic matam dai ya hora yo Neolithic tools yo mathak dai yeng nagi ba tools jing ni ka hong la kyong police we electro oi ko sana hai gi maru ni India da le Neolithic ti karamba tools sidine hai ge henex sidine ham natro singjang hai ta khuna pa ge do singjang ko silere ta ga ji ngo si singjang atra riong se blade do si ya yitu thang sai ge khoin sana ba do maning ma ga dong ge do ba thau bu do khok pa khop pa lien ma sin na ni ko si ko ma am sin na ba hore e sine sorry yare sidama yengo ya maru ba prehistoric rock painting hanjan question hangle ba ni ko ani kaino sa rock painting adi kaino ha ba matam da akoi na khangi thai na ngalinge matam gimi ge ji kai da le ra me hai gi surung da le me haidra ana makoi na surung da le matam makoi tumina le thokte ba
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯛ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯐꯪ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯐꯂꯥꯡꯅ ꯌꯦꯛꯄ ꯍꯧꯔꯦ ꯌꯦꯛꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯕꯥꯞꯅ ꯁꯥꯕꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯝ ꯕꯥꯞꯅ ꯁꯥꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯎꯠꯂꯛꯀꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯩ ꯗꯥꯟꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯦꯛ ꯊꯝꯃꯝꯃꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯜꯗ ꯀꯦꯞꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯜꯗ ꯌꯦꯛ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯣꯛ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯁꯥꯠꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯃꯨꯔ ꯕꯤꯟꯙ꯭ꯌꯥ ꯍꯤꯜꯁ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯚꯤꯝꯕꯦꯠꯀꯥ ꯑꯗꯥꯝꯒꯔ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯖꯣꯒꯤꯃꯥꯔꯥ ꯃꯤꯖꯥꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯐꯪꯉꯦꯕ ꯔꯣꯛ ꯄꯦꯟꯇꯤꯡ ꯌꯥꯔꯕꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏ ꯌꯦꯡꯒꯗꯕ ꯚꯤꯝꯕꯦꯠꯀꯥ ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯁꯥ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦꯗꯤ ꯌꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯞꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯃꯝꯃꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯚꯤꯝꯕꯦꯠꯀꯥꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯑꯃ ꯔꯥꯏꯁꯦꯅꯥ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯐ ꯀꯔꯤ ꯃꯩꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯈꯪꯉꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯛꯑꯝꯃꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯦꯛꯑꯝꯃꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯂꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯜ ꯁꯦꯂꯤꯡ ꯑꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯊꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯈꯪꯍꯧꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯊꯤꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯅꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯕꯤꯡ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯅꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯔꯦꯗ ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯜꯂꯣꯒ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯗꯦꯕ ꯈꯪꯍꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯂꯔꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯔꯛꯏꯅꯣꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯗꯒꯤ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯔꯦꯗ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯍꯦꯃꯥꯇꯥꯏꯠꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯥꯏꯔꯟ ꯑꯣꯔꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯏꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯀꯔꯤ ꯂꯥꯏꯝꯁꯇꯣꯟ ꯑꯦꯟ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯜꯁꯤꯗꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯔꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯣꯏ ꯌꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯃꯆꯨꯗꯨꯅ ꯌꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯔꯦꯗꯇ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯌꯦꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧ ꯆꯠꯂꯤ ꯁꯥ ꯇꯥꯟꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯇꯝ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯟ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯌꯦꯟ ꯐꯥꯕ ꯃꯥꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯟꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯌꯦꯝꯃꯤꯅꯣꯕ ꯋꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯁꯦꯂꯤꯡꯗ ꯌꯦꯝꯃꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯚꯤꯝꯕꯦꯠꯀꯥ ꯑꯥꯔꯠꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕꯅꯦ ꯚꯤꯝꯕꯦꯠꯀꯥꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯩꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯥꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯥꯎꯔꯅꯨꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯩꯈꯥꯗ ꯍꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯚꯤꯝꯕꯦꯠꯀꯥꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯥꯏꯔ ꯃꯩꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯗ ꯅꯧꯅ ꯄꯥꯅꯔꯨꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣ SSC MTSꯇ ꯍꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯄꯥꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯟꯁꯔ ꯄꯤꯔꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯥꯏ ꯗꯤꯌꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯒꯅꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯀꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯇꯨꯜꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯣ ꯈꯪꯉꯤꯀꯣ ꯄꯨꯡꯉꯥꯎ ꯉꯥꯎꯔꯒ ꯊꯛꯀꯠꯂ ꯂꯩꯔꯨꯀꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯇꯝꯖꯤ ꯂꯣꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯁꯠ ꯅꯩꯈꯥꯏꯔꯛꯏ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯁꯥꯅ ꯈꯔ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯌꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯪꯉꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ MTSꯇꯅꯤ ꯍꯪꯉꯛꯏꯁꯦ ꯈꯜꯂꯣꯗꯅ ꯌꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯔꯣꯕꯥꯔꯠꯁꯟ ꯂꯝꯕꯥꯜꯃꯌꯨꯝ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯄꯥꯎꯖꯦꯗꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯩ ꯚꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯇꯨꯜꯁꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ
Mesolithic age is characterized by Mesolithic age se kari na sakta ke sini si matam jidi Mesolithic age ni ham kun kamai khanga dagi mun khalaga hero si rồi agriculture cái nó ra vậy có hiện là sao khơi lạc bắt nó cây được sao khơi lại cái được sao khơi lại cái Neolithic mà tầm đó hiện agriculture sao khơi lại nó ra very good development of cái gì vậy cái đó agriculture vậy cái đó có chúng mình CGL này cái am line hàng nhiêu Yango, siang. CGL 2022 dah hang ini ko. Yango. Hai na ro online kang bo. Noi ki di e ham na tra. Hai na ro online kang bo 3 T Lakshmi A ke hai no. Kumuzam Bikramjit Singh Singkhai Chanasam A all are correct. So mi ko science ke aigi paleo hai tari kari all hai na tro miso hai means ke aige middle hai na tra neo means ke no new hai na tro adama hangi ji ke da aige Mesolithic age hai ke hai khangna ga na tro middle stone age yang se CGL da hangi ni official level da hangi ni lai draw sidam yo si jo ilai shanta ki concept to panjal diyar Muna khalaga khala muna khala lale lakhna ko concept ma panjala di yabani ida laina सोने से वो रोई सोने से तुम वो ही उन्हें मुझे क्या हुई नहीं क्या पिताजी क्या हुई नहीं कैसा क्या है कि ये पृथ्वी जी के दवाई वामर वो ये है ना तो वामर वो बड़ी कहीं नो आईसीएस दी इंगी गाय वो दिन तो ज्ञान था को साना है जे इंगी गाय मतलब दूसरे के दवाई वामर वो है ना तो Wama we po means kaino si ese loi gi doina tro adama hangi ji kai no Mesolithic ha bu se karamba ese loi gi ma tung do we ka doi no ha ma tro ICS we da khanga ba we wa khan la ka still Mesolithic si kaino stone es we ni ne ada stone es we di kai no la se ma kai no bronze metal yo gre kai no si we doi je ha si we doi kai no ba kok se ya de kai no nang sale go ya rồi Thằng bà nói khát si bo khala pa ka jam ya re concept se o noi kano tawri kholi nya adu si khan lak pa jane wai ne chawni ngai ko se an thura ma taw ICS ni ko ya yo kya sima di chane kano taw yaw de ma palam ju palam de hai ge taw Simpa we na pura chalo ko kaguno mai which of the following is a notable Mesolithic site have ne sida piri is quite ge maru eba Mesolithic site se karam bano hai bani ko loina budi ke doi maru eba ni ke doga ha matam sisu maru e ko ata gari yengo ketal hoyuk Turkey have ja si we ge do yarbo so khambe yare Bhimbetka maru e ko do India we no we yare next time Siran in the Bihar is a ke diba Siran in the Bihar is ke no so mi ko 6 ki haro 6 ki 6 5 ki do ke no ju me ba ko sigi Bhimbetka ju me ba ko
ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯔꯀꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯇꯥꯏꯄꯤꯡ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯃ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯁꯥꯔ ꯀꯣ 6ꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ 6ꯀꯤ ꯆꯤꯔꯥꯟ ꯏꯟ ꯕꯤꯍꯥꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯕꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦꯗꯅ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯁꯥꯏꯠꯅꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ which of the following is known as a microlithic period ꯍꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯦꯔꯠꯄꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯄꯦꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯂꯥꯏꯠ ꯇꯨꯜꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯤꯁꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯤꯁꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯄꯦꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯄꯦꯔꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯈꯪꯉꯨꯔꯕꯣ ꯆꯤꯡꯈꯩ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7ꯁꯦ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯂꯛꯁꯃꯤ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯌꯦ ꯅꯤꯌꯣꯂꯤꯊꯤꯛ 7ꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯦ 7ꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯄꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯦꯔꯠꯄꯨ ꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯄꯦꯔꯠ ꯍꯥꯏ ꯈꯪꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯃꯦꯂꯤ ꯃꯤꯁꯣꯂꯤꯊꯤꯛ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯀꯣ ꯕꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯕꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯄꯤꯡꯀꯤ ꯄꯣꯡꯀꯤ ꯕꯦꯔꯤ ꯒꯨꯗ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯁꯤꯀꯣ ꯑꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯛꯄꯅ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯈꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯧꯊꯁꯤꯀꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯪꯕꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯚ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯟꯅꯁꯨ ꯇꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣই ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯦꯔꯤꯇꯤ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯩ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯕꯣꯔꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯅꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯖꯤꯂꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯀꯂꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯄꯤꯛꯆꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯍꯥꯞꯇꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯁꯥꯕꯕꯨꯝꯆꯥ ꯏꯕꯥꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯦꯔꯤꯇꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯇꯧꯊꯣꯛꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯐꯤ ꯈꯔ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤꯗ ꯇꯥꯛꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁꯁꯦ 0-11ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ 9650885124 ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯪꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔꯅꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯁ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯞꯄꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 0-11 ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯕꯥꯕꯨꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯌꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯂꯩꯖꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯁꯥꯔꯗꯁꯨ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯆꯒꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯁꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯀꯠꯊꯣꯛꯆꯒꯦꯕ ꯌꯥꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯐꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯐꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯀꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯦꯠꯁꯀꯤꯁꯨ ꯇꯧꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯔ ꯕꯥꯕꯨꯗꯣ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯍꯦꯜꯊꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯦꯕꯂꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯪꯆꯤꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁ 0-11 ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁꯁꯨ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒꯅꯤꯀꯣ ꯃꯦꯠꯁ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯒꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯥꯔꯒꯤ GS ꯌꯥꯎꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯈꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯈꯥ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅ ꯑꯗꯥꯏ ꯖꯒꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯕꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯁꯤ